Santi. Nyũmba-inĩ ya Chungwa, kaunti-inĩ ya Nairobi, nĩkuo mũtongoria wa ODM Raila Odinga agĩire na mũcemanio na ajumbe arĩa rĩu maingĩrĩte kĩama-inĩ kĩa ODM kuma kaunti cia Embu, Tharaka Nithi, Narok, Marsabit, Wajir na Mandera. Magĩtarĩria itũmi ciao cia kũingĩra kĩama-inĩ kĩa ODM, ajumbe aya maugĩte mũtongoria wakĩo nĩonanĩtie wendi wa gũtwarithia bũrũri na mbere ikĩro-inĩ cia ũthii wa na mbere. In politics there's something called consistency. Na kama kuna mtu amekuwa very consistent in this country in matters wanting to move this country forward, it is the right honorable Amolo Odinga. You mean well for this country. Wewe umepigania wanyonge for the last 30-40 years. Kama aspirant wa kiti chochote, sisi wana ODM, Mheshimiwa Raila ametupa a very specific instruction that this time round the party nominations must be free and fair, and not only be free and fair but be seen by everyone to be free and fair. Makirongoreria matanya mao kũrĩ Raila angĩkorwo nĩ wokaiyũkia ũtongoria wa bũrũri mwaka ũkĩte, ajumbe aya nĩ magwetete mathĩna marĩa maracokia na thutha ũthii wa na mbere icigo-inĩ ciao. Sisi ni wakulima wa miraa na soko ya miraa kidogo imekuwa ikiwa na shida hapa na pale. Kama hiyo soko inaweza kuwa streamlined, ndio tuweze kufanya kitu inaitwa value addition and to make the crop more attractive for financial stability of our people. A drought namna hii, Wakenya wengine hawahisi kwa sababu wako highland, wako pale pazuri kama hapa. Wengine sasa wanakimbia wakitafuta maji peke yake. Wana masafa marefu. Your Excellency, priorities za region hizo zinafahamika vizuri. Shika waziri wa devolution mkono, uende naye on the ground, mlachi program ya chakula. Ikipita hii mwezi, mvua zitakuja, haitatusaidia. Nataka hii tuonyesha kwamba Mandera iko kwa moyo yako. Raila augĩte muoroto wake nĩ kũrehe Kenya hamwe gũtekũmakania dini ona kana kabira, akiuga ũrũmwe nĩguo cabi ũthii wa na mbere. Nasema hii Kenya inawezekana. Tuanze kwanza kuunganisha wa Kenya. Pande hii ya kabila hii na kabila hii, dini hii na dini hii, jinsia yote tuweke pamoja. Hiyo ndio inaitwa unity in diversity. Mũcemanio ũyũ ũkĩte mũthenya ũmwe thutha wa Odinga kũgĩa na gĩikaro na ajumbe a kuma kaunti ya Meru arĩa maratongoretio nĩ gavana Kiraitu Murungi. Ngĩribotera Inooro TV, Getwo Karo Kenyugo Mwaura.